Metere wa taekwondo afite umukandara w'umukara dani ya 4. Utse kagize gate bigakunda sibyo? Murumva rero ko muri babantu babarebye byanze bikunze ntago muzaburamo abantu babafata bakajya kubakoresha mu bintu byinshi byinjiza igihe mwagiye kwita sibyo? Kariya nabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu mu polisi mbere yo kwitoza. Yego. Nabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu, twagiye gukina ibikombe by'isi Burayi ahantu henshi hatandukanye n'ibya Afurika. Reka twongere tubasuhuze rero bakunze b'Ingenzi Media TV nk'uko bisanzwe ni ya challenge yacu. Rwanyi ya mbere mu Rwanda challenge. Nkuko byari bisanzwe rero ubushize twaberetse amasho menshi ajyanye n'abakaratika uko abakaratika barwana, imyitozo yabo, abantu bake uko twagiye tubipanga. Ubu ngubu tugiye kubereka noneho abo mu mukino njyarugamba witwa taekwondo. Ni umumetere tugiye kwegera araza kubisobanura, hababwire uwo ari we, ababwire ibigwi bye. Nawe turashaka kumwifashisha muri iyi challenge yacu Rwanya mbere mu Rwanda challenge. Nuko twabasuye rero bari mu mwitozo bakaniye cyane, harimo abakobwa bameze neza bafite amasentire yo hejuru, za ntwari bagiye bazifite. Ni indwanyi rwose zo ku rwego rwiza rushimishije dushaka gufata tukazentegara mu zindi ndwanyi zo mu yindi mikino njyarugamba. Turashaka gukora challenge ihuza abametere mu bandi bametere, ihuza abametere mu mikino igiye itandukanye njyarugamba. Uko twaberetse abametere bo muri karate, turabereka bo muri taekwondo, turabereka bo muri kung fu. Aho hose turashaka kuzatubibereka, tunabahuza ubu bwabo bakocorane, murebe ukuntu iyo bahuye biba bimeze. Ni challenge nziza rero. Ubu hari aho tugiye gusura kwa metere wa taekwondo, metere tuzadufatanya hano muri taekwondo. Ari naho yandwanye yacu dukina na yitwa metere Ramazani ikinira. Tugiye kubageraho rero, bari kwitegura iyo challenge. Nanjye ngiye kugerayo mbasuzume nk'umumetere, nanjye uzajya ubasuzuma nyine nkareba niba bari ku rwego rwo kuba bakuri iyo challenge yacu y'indwanyi ya mbere mu Rwanda. Tugende turebe niba koko bafitemo indwanyi twatoranya tukazishyira mu zindi ndwanyi, tukabereka challenge nziza. Nitumara kubakusanya bose, twamaze kubakorera iyo timu nziza iryoshye y'abametere bo muri karate, bo muri kung fu, bo muri taekwondo, bo muri za judo, bo muri hehe na box hose tuzatuzamo. Mwabonye umuntu wigize ukina kickboxing. Tuzabegeranya bose noneho rero sasa dutangire noneho dukore knockout, tubone indwanya mbere. Niba umukungufumani abakaratika bazatanga ibyubahiro, niba mu taekwondo abandi bose tuzatanga ibyubahiro, niba mu metero muri karate yigaragaje nk'ayindwanya mbere dufite mu Rwanda, ibyo tuzatanga icyubahiro. Reka rero twinjire mu ba taekwondo turebe uko bakina, turebe umwitozo wabo, turebe ko izo ndwanyi zacu zirimo 2-3 twakuramo indwanyi isa nk'ihagarariye izindi muri taekwondo. Uretse ko tuzasura n'andi makaraba agiye atandukanye, hanyuma tubashyire ku itara, mugende murebe, mwongere mubone uburyohe bw'imikino njyarugamba mu Rwanda. Turabashimiye. Reka tugende twinjire muri club aho bari gukorera umwitozo, murebe ukuntu bafite imyuka, murebe ukuntu challenge bari kuyitegura. Kandi mu minsi iri imbere rwose turabaha ibyishimo, abantu bakunda imikino njyarugamba, abantu bakunda umugeri, abantu bakunda igipfunsi, abantu bakunda za tekinike z'abashaurini baguruka. Twababwiye yuko tuzagenda tukabazanira n'abandi baba bakina za ninga icubara, baba ninja bavuga ko ari abaninja, abakoresha ibikoresho gakondo cyangwa se ibikoresho, imihoro, inkota, ibibando n'iki na za nucaku. Bose tugenda tubabazanira, tugende tubaha ibintu biryoshye, mubone uburyohe bw'imikino njyarugamba. Kandi tugenda dushishikariza n'abantu, abana batoya. N'iki gikorwa kiri mu gushishikariza abana batoya gukunda imikino yacu njyarugamba, kubera ko ituma abana bakura batarabanebwe. Bikura abana bakura ari abantu baba sportifu, bashabutse, atari umwana uri shy ukonje. Umuntu asaza kubera yaretse gukina, ntabwo areka gukina kubera ko yashaje. Icyo kintu mucyumve. Niyo mpamvu rero aba bana batoya
iyo baje mu mikino njyarugamba yacu abametere nkanjye n'undi mu metere tugiye kuganira nawe utoza abo bana arabizi, iyo umwana yatangiranye imikino njyarugamba akura afite esprit nziza sportifu, atsinda amasomo ikintu cya mbere. Iki ni ikintu cya mbere, amasomo arayatsinda kubera ko aba yakoze umwitozo cyane, akaba yaruhutse mu mutwe. Nta muntu nigize ntoza imikino njyarugamba nka metere wa kungufu wigize utsindwa ibintu byo gufata mu mutwe. Bafata mu mutwe cyane, bakunze kuba abahanga mu gufata mu mutwe. Kandi ikindi noneho ikindi ku bana batoya akura afite imbaraga, ntago ari bwa bwana bw'ubunebwe burwaragurika. Hoya, iyo winjiyemo uri umwana ukabikuriramo, ukuri umwana uri fit. Niyo mpamvu n'uyu mumetere nawe afite iyo gahunda yo gushishikariza abana batoya, n'abandi turaza kubabwira, araza kubasobanurira aha atoreza abandi bamujoyininge, abana bazamukane, noneho tuzanabona abantu dushyira mu ndwanyi z'abantu bakuru bahereye kuba batoya bari kugenda bazamuka. Ni ibintu bizaba bigenda bidufasha, kandi rwose abantu babone n'uburyohe, nk'uko ubushize twabwiye ko utabona indwanyi utazikuye muri izi dojo, utazikuye muri izi tempo z'indwanyi. No ku rwego rwa babandi bajya muri za force zigiye zitandukanye, bamotivwa n'ibi ngibi, kuba z'umugeri, kuba z'igipfunsi, kuba yarakoze izo pompage, kuba yarakoze umwitozo wo kwirukanka afite igihaha, bimumotiva kuba yabasha no gukora n'igisirikare n'igipolisi n'izindi nzego z'imitekano akabishobora, kubera ko n'ubundi ni indwanyi muri kamere. Reka rero tutabatindiye twinjire muri tempo y'uyu metere wa taekwondo. Arabibwira uwo ari we, arabwira intego ziwe, hanyuma turaza nanjye ndagenda nambare, ndaza kwambarana n'abasuzumire niba koko harimo akantu k'akagufwa, nzababwira. Ariko ibyo ari byo byose ni umumetere ubona rwose ufite ambisiyo, usobanutse, ufite abakobwa. Namushimiye ko agiye afite n'abakobwa basa nkaho bari bakuru kandi bakunda uyu mukino. Turabashimiye rero cyane, mukomeze mudukurikirane. Tugiye kwinjira muri tempo, tubereke ukuntu umukino wa taekwondo ukinwa, tubereke abametere mu bandi bametere, tubereke uko challenge yacu turi kubashakira indwanyi, hanyuma kera kabaye tuzaziteranya zize zibakorere ibintu biryoshye cyane. Kandi n'ubu ngubu nabwo muzamucishamo, babanze bakomane, mubanze murebe ko harimo ikintu koko kiri kwitegurwa, kandi ibintu ni byiza cyane. Mukomeze ku Ngenzi Media TV, mukore subscribe, mukore like, muduhe ibitekerezo kugira ngo ibintu byacu bigumize bitere imbere, kandi natwe tugumiza kubasarikira ibintu biryoshye, kuzatugenda dutera imbere, ko tubashakira ibintu byiza kuruta ibindi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ibyo biba abashinwa nyamwumva bavuga ngo Nyagasani hano muri njyewe, ntazi icyubahiro kuri Nyagasani uri muri wowe. Hari icyo ba Nyagasani baba batanze, siko bigenda se? Njye nk'uko bababwiye nitwa Sifu Celestin, tutavugira Pierre Celestin, cyangwa se Sibo. Iwacu iyo umaze gutoza abantu nawe bakaba bametere, ntabwo uba ukitwa Sifu bivuga papa, ntabwo uba ukitwa papa, ahubwo baba babaye iki. Iyo wabyaye umuntu nawe akabyara umwana witwa Mukira, ibi twitwa sogokuru. Sogokuru iwacu babita Sigongo, uvuga ngo Sigongo ni umuntu umaze nawe kubyara abandi bantu. Nanjye harabo nigishije, nabo bametere, nabo babigisha abandi bametere, gutyo murabona ko nsa nk'umuntu mukuru, sibyo? Nkaba narabaye umunyamabanga mukuru wa Federasiyo ya Kungufu mu Rwanda mu minsi yashize, nkaba ari njye ndi mu batangije umukino wa Kungufu mu Rwanda, nkaba kandi ndi mu batangije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda umukino wa Kungufu. Murumva ko ndi umusaza muri uwo mukino wa Kungufu, sibyo? Iwacu iyo banka ya Sigonge bari Cercle Noire, turaziye mudani kuzamura, ariko twebwe cyane ikintu duha agaciro cyane nuko wabaye metere ukangisha abandi bametere. Bari nka domaine academique, mwabonye ko ntabwo aba professeur, ntabwo baguhara nka professeur ku bantu biga nka university ukora mu bushakashatsi, sibyo? Ugomba kuba ufite abanyeshuri n'abazamuka. Nuko dufite challenge rero mu Rwanda gasa nkaho gahuje amasho ati zose, kagahuza karate, kungufu. Hari amasite ya bigenda binyuraho, kwa Barutambi binyuraho, ku Ngenzi Media TV binyuraho, ariko turashaka mu minsi iri imbere no kwatendinga ibinyamakuru bikomeye mu gihe tuzaba twamaze kugira timu ifatika. Niyo kese rero twahuyemo n'umwe mu bantu mukorana, umusore bita Ramazani. Ari hera? Okay, Ramazani muramuzi, murakorana. Ni umwe mu bo twabashije guhura
twahuriye mu gace twari turi kubyamamaza kuri Rutambi TV. Noneho ansaba yuko twazabasura, noneho ntaba ari we dukorana gusa ahubwo tugakorana na timu yose. Murumva ari cyo bitwaye? Yego. Noneho rero twavuze tureka tuzabasure tubagereho, tubaramutse, turebe uko mumeze, turaho mukinira. Ubwo twabonye umusore mwiza cyane, ari kuru, aritanga, umukino mbese wumva afite n'ishyaka ryawo. Nje rero nk'umwarimu wabaye muri uyu mukino, iyo mbonye umuntu ufite ishyaka rimeze gutyo, nanjye nkuko nshoboye nkitanga nkakora nshoboye kugira ngo icyifuzo cye ashaka kugerwaho kigerwe. Nageze hano rero ndishimishwa n'ubwo rwose Metero wanyu nawe ni kuru nk'umwarimu yigisha disipurine nyine y'umwana y'umumetero mukuru yibonera ku mwana. Ariko nahageze mbona hari n'utwana dutoya, hari n'abakobwa b'inkumi, abangaba kubabona bacu muri kubo bana tubishyiraga ariko ni byacu bivuna cyane, ariko ubundi nta bitavuna muri iyi mashwatsi ntabwo biba byoroshye, n'ibintu byanshimishije cyane. Nyuma hari ibyo twateganyaga bizagerwaho. Twateganyaga yuko icenje nitumara kubona amayirema abantu 50 100 gutyo muri domaine zigiye zitandukanye, veni noneho dushobora gutangira abantu amafederasiyo tukayamenyesha, agasponsoriza icyo ashoboye, cyane yuko ntitwibane ku mafederasiyo. Imikino yacu tukayishyira muri rubanda ku masocial media. Mwarabibonye ku masocial media utuntu tujya tugerageza. Ngewe n'uyu musore hari aho twigize dukinana, mwarabibonye. Harimo mpondaguru no mwana, si mwabonye? Noneho hari n'ahandi twakinanye n'aba kickboxing, hari n'ahandi. Turashaka yuko biba muri social media kuruta uko biba mu mafederasiyo, kuko federasiyo iragenda igakubita umwaka kugira ngo yorganize championship. Mu gihe wowe n'uyu mukobwa mushobora kwiyorganiza mukavuga ati muhamagara abakameramani, abantu babakunda, tukiyorganiza nk'uko turi timu nini, tugahamagara nka coach Gare muri Kigali Universe, tutizandwanye zose zahuye, nimuze twereka abanyarwanda icyo dushoboye, sibyo? Kandi n'agafaranga kaba kari. Ntabwo mushaka gukora ibintu se bibaho inyungu, nibyo mutagetinga. Voilà natwe nicyo cyatuzanye. Ngiye nakinnye iyi mikino tuyikina, ukarwana ukaba umuntu unaguruka ukabindwanya ikomeye cyane. Ku myaka yanjye nka 20 mfite za 40, ugasanga icyo kintu nta muntu cyabyariye umusaruro, sibyo? Kandi byabavunnye, sibyo Metre? Ugera ahantu waravunitse kweri, sibyo? Turi gushaka ahantu rero hava umusaruro w'ibi bintu dukora. Ntituba ari ukubikina gusa ngo nawe uzabyigisha, hoya, abantu barabikunda. Aga-challenge ka mbere nakoranye n'umukaratika mwaramubonye sinzi, karebwe n'abantu benshi, ntago byari ibintu bikaze, karebwe n'abantu barenga 200 barenga, kandi 200 burya hari igihe haba harimo nk'uduhumbi nka tungahe bwana Theodore? Nagereranyije, ariko uko abantu baba bakubonye mu 200 mwumva atari abantu benshi. Mu bantu bakurebye burya hashobora kuvamo umuntu w'ingirakamaro. Nta nubwo tuba dutagetinze udufaranga twava kuri YouTube, ahubwo abantu b'ingirakamaro ahubwo bakubone ko bya bintu bishoboye. Ntago mwagiye mubona abantu bakina amafilime, ntago baba bakeneye abantu se barisi baba sportif batakina kandi badakina football, sibyo? Football nta kintu yagufasha muri filmmaking. Nanjye mfite agasite nyina amateka ku banyarwanda bo hambere, mfite agasite kitwa Rwanda Iteka TV, dukina ku bami n'ibitero bagiye bagaba mu Rwanda. Iyo shene nayifunguriye kugira ngo nzaje nshaka indwanyi. Nje byarantangaje, nabwiye umuntu ngo ateme, mufate shuti, afate inkota ateme gutya. Gutema arambwira ngo imoso yanjye, ngo indyo yanjye ngo itema nabi, ngo reka nteremeshe imoso. Akagenda cyangwa ngo ari maratema. Iki kintu wagifata ukakimurika. Ariko umuntu wize imikino rwose nta kintu kimanira. Na kariya kantu ushobora gukoresha amasho nka indi ya Metre Nzovu, ugasanga karagurutse kagize gate bigakunda, sibyo? Murumva rero ko muri babantu babarebye byanze bikunze ntago muzaburamo abantu babafata bakajya kubakoresha mu bintu byinshi byinjiza igihe mwagiye kwitara, sibyo? Nicyo ngicyo cyanzanye, nicyo cyangenzaga ngo mbafate mbashyire muri iyi timu yacu. Focal person hano arahari ni Ramazani na Metre. Noneho dukomeze dukorane, nitujya gukora nk'ayo mafilime, nubwo byatangira ari 5,000 10 mwagerageza wenda kwa ko biye ibintu bikiri hasi udufaranga bari duke, ariko byibuze tukagaragara, sibyo? Nicyo nshaka. Abantu benshi bakomeye muri uyu mukino nziranye nabo. Nabaye mu kungufu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, nkirana n'umuntu ufite dani za mbere mu Rwanda ubu hari ni
oya ndi kuvuga muri karate ni metere sinzi tarisisi yari metere wa karate ndi metere wa kungufu. Placide twari turi kumwe kandi nawe muramuzi ko akomeye sibyo da abamuzi muri taekwondo muramuzi. Voilà urumva ko nawe ni umuntu ni umukorege wanje nizo filime ndi kubabwira natangiye nkina nabo bose ndi kubabwira. Abitwa ba Elia bahagarariye za karate muri kaminuza bagasatse ejo bundi twari turi kumwe muri karate legend twari turi kumwe dukavaringa icyo gikorwa igitekerezo baragikunze. Abametere bose bakuze bangana nanjye nzababashyikiriza ubundi twicare n'abantu bakiri bato mu gifite imyuka twirebere utuntu twikorera sibyo ra. Ubu rero aka kanya ndagira ngo mukore utuntu tw'udusho urumva tukagaragara neza imbere ya kamera nibyo tuba tugira ngo dukurura amaso y'abantu tubabwire tutizindwanyi ziriteguye kujya kujoininga challenge. Abazishaka bazisanga aha ngaha metere araza gutanga ikiganiro aho club yanyiri abashoboye ba joininge hanyuma twamaze iyo message turebe ko na club yanyu yatera imbere mukagira n'abanyeshuri benshi sibyo. Natwe kugira abo twakoresha muri iyo challenge kugira ngo iyi mikino yacu ibyarire umusaruro abayikora. Murumva hari icyo bitwaye bavandimwe turabashimira cyane. Taiko! Metre? Yes. Aha, ubu tugiye kubona agashoka gatoya komba 5 ihuza bamwe mu banyeshuri b'ingenzi ufite bamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Ufite yehe mu kandara? Amwita Mpawimana Gerard afite umukandara w'umukanada ni ya kabiri. Amashyi menshi kujya. Winjira Gerard injira bawishyushya ishyushya aho ngaho ishyushye hanyuma arahura nande bwana Metre? Arahura na Muhire Claudie afite umukandara w'umukara dani ya mbere. Umukandara w'umukara dani ya mbere. Hanyuma bagiye kutwereka agasho ikibuga nicyo wemeye. Murakoze. Murabafana? Cyo hano. Chine. Chumi. Shija.
tugiye kubona hano rero akandi gacarenji keza cyane mu bakobwa b'intwari bari gukina uno mukino wa taekwondo. Abana ni muduhe umwanya tuganire. Ni abakobwa rero hano rwose bameze neza, bagororotse, bakina umukino wa taekwondo kandi bawukora neza cyane. Mete, turagushimye cyane kandi koko uri kugira genda muri uno mikino njyarugamba. Hanyuma abakobwa bawe uriho kuri uriya ruhande yitwa nde? uyu duhereye ku mukuru bamwita Uwase Francine. Uwase Francine afite deuxième dan. Hanyuma ufite n'uwundi akaza Umutoni Liliane. Amashyi kuri Liliane. Nawe akaba afite umukandara w'umukara premier dan. Umukandara w'umukara premier, barakoze cyane. Hanyuma rero niba twereka agashobo babanze bakocurane turebe ko izo dani koko zirimo. Hanyuma ubwo stage ni yanyu murakoze. Yes. Show ho. Chile. Dusuhuzanye. Chubi. Shisha. Robot. Tera mukono. Aguruka. Ganja. Keso. Daniel. Muraho Mete. Muraho neza. Mukomere cyane. Mukomere cyane. Bakunze ibinyenzi Media TV rero twasuye nkuko twabibabwiye tugitangira ikiganiro, twabwiye ko turi buze gusura umumetere uri mu metere ba mbere mu Rwanda mu mukino wa taekwondo. Ni umumetere afite imigeri iteye ubwoba, iraguruka nkuko wenda bamwe mwabibonye mu myitozo yiwe. Ni umumetere uteye ubwoba kandi ufite ibigwano mu gihugu. Metere twagusuye, ubundi amazina mwitwa nde? Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Savio. Nkaba ndi umumetere wa taekwondo, afite umukandara w'umukara dani ya kane. Dani ya kane abana. Mutozwa n'umumetere uri ku rwego rwo hejuru cyane. Yego, nkuko nabibabwiraga murumva ko dani ya kane ntago ari urwego batoragura. Ni urwego rwo hejuru cyane muri iyi mikino yacu njyarugamba. Wabimbaza kubera ko umuntu abazi imigeri n'ibipfunsi yariye kugira ngo byibuze agere kuri dani ya mbere. Kuri dani ya kane bwo ntagomba mbizi ibintu babyo, ibi ni ibintu by'ibitangaza cyane. Metere, hanyuma ubu mutoza aya makipe ko wumva muri ku rwego rwo hejuru uhanitse? Amakipe iya mbere ntoza ni bita White Star. White Star ari ikipe yanjye. Yego. Ari ikipe yanjye nifondeye. Yego. Hano mu biro by'akagari ka Niboyi. Mukore hano ku kagari ka Niboyi niho twabasanze. Yego. Niho twitoreza umunsi ku wundi. Yego. Iminsi 4 mu cyumweru. Yego. Kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Nuso abantu hano ku kagari hano bakicukiro barahazi mumaze hano igihe muhakorera? Yego, twahaje mbere ya corona gatoya. Koronizamo tuba duparitse ariko irangiye twarakomeje kugezana n'ubu, kandi urebye ari ikigaragara ko abanyeshuri baho hari bagenda bahamenya. Hari n'andi makuru dufite y'amakipe akomeye mu Rwanda akomeye gutoza, nayo murayatubwiraho niba atari ibihuha. Hari ayandi hari? Okay, nkaba ndi n'umutoza wungirije wa kabiri wa Rwanda National Police Taekwondo. Polisi y'igihugu rwose murimo nk'abatoza. Nitubabwira ko turi kubashakira indwanyi zo ku rwego ruhambaye, ntimukagire ngo ni indwanyi zisanzwe. Ni indwanyi ziba zarakoze ibikorwa, ni indwanyi ziba zitoza abana bakizamuka, ni indwanyi ziba zaramaze kuba mu muco wabo, umukino njyarugamba barimo mu maraso yawo ari ibintu biyumvamo. Ni indwanyi rero iyo ngiye igiye kugutoreza umwana arazamuka neza muri discipline nkuko hari utwana twagiye tubona. Ariko Mete nkaka ngaka ngino hano sha nawe muherekeze. Amakuru yawe sha, witwa nde wowe?
Inga Shugi Feza. Umuringa Shugi Feza Tricia. mwamuhaye amashyi Sugidi. Ni Shugi? Shugi. Wowe Nitwa Harerimana Ineza Liza Briana. Briana, amashyi kuri aba bana di. Twana twateraga imigeri hambaye natubonaga turi gukina metere, kandi urabona ko nk'aba bana rwose urabona ko iyo umaze kuba ku rwego nk'urwo rw'aba metere wa mugani icyo ubushigaje ni ugutanga ubumenyi kuri aba bana batoya. ni ukuvuga ngo ni ubumenyi ngomba kubaha kuko mu bukinnyi nanjye nabuciyemo. Yego. Nabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu wa polisi mbere yo kwitoza. Yego. Nabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu, twagiye gukina ibikombe by'isi Burayi ahantu henshi hatandukanye n'ibya Afurika. Yego. Kuko ngo muri makeya Taekwondo nayikoze nk'umukinnyi mwiza. Dusoza n'icyo wabwira abantu badukurikiye? Icyo nababwira cyo uyu ni umukino mwiza ugomba gukora umubiri wawe ukaguma ufite ubuziranenge, imbaraga. Ni siporo kandi bishobora kuvamo n'akazi. Nkuko natangiye mbibabwira, njye nabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu, nagiye gukina muri Amerika, Mexique, mu Hollande, muri Egypt, muri Maroc. Urumva aho hari ikintu cyavagamo nubwo kitaba cyinshi ariko kiramaze. Yego. None ubu ngubu iby'ubukinnyi narabirenze, naje mu butoza, ndi gutoza abana kugira ngo nabo harimo abo abateye imbere nabo bakinira ikipe ya polisi. Urumva nabo bazamuye urwego rwabo. Ikindi ukuvuga ngo ngiye gukomeza amahugurwa yanjye y'ubutoza. Mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka nzajya kwitoza muri Korea, gukorera icyiciro kikwemera kuba umutoza ku isi hose. Mu muhamashyi metere murumva ko abateganyirije byinshi rwose. Bizaba ku itariki 20 z'ukwa 10 nibwo nzaba ndiyo, bitangiye birangire kuri 12 z'ukwa 11. Ndumva rero ko ababyeyi bazazana abana hano babo bazaba babazanye ahantu ku mwarimu uzi icyo gukora. Ngiye kubyihugurira ku rwego rw'isi. Urwego rukomeye. Urumva urwo nari ndi ku rwacu rwo mu Rwanda rwa Afurika, ngiye ku rwego rw'isi.